www.congoasika.com. Donc ma solo mzee oyinda mule la koti. Bota yakana minute oyo Congo Sika Maxa Sika eleki na 24. Donc on y est le 4 octobre hein pour tout le monde qui faille à monter le 4. Biso na biso 4 oktober. Alla måste komma till Biso na biso 4 oktober. Vi ska festa hela natten. At Biso na biso. Guess what? Kaskitas live, the Works live, Soca Dennis live, DJ Machiavelli live. It's gonna be sick and DJ Balele also live. Who? DJ Balele. Ah, see it there? La guichette, la guichette. But la show vraiment. Bon qui est payé mais awa. Balobi guichet en haut hein. Mère m'taoteka, tala mère m'taoteka hein. Panchito del Machine baby. Hey mama, Panchito del Machine baby. Les 4 mtu takufa hapa itisha batu bote juu Kiswahili ni lugha inaongewa Afrika mzima. Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé. Allez, Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé. Biso na biso klubb, välkomna till eventhuset. Jag är Nick och är klubbansvarig här. Snart kommer det starta lite feta klubbar. Missa inte detta i Stockholms fetaste nattklubb. Ouais! Les Africains, les Sénégalais, les Zimbabwe, les Tanzaniens, Sud-Africa, Uganda, Congo, bana RDC, Congo Kin, Congo Brazzaville, Boé idéologie. Club Asika, bachani toi Stockholm taya mo. Whisky ali, tequila eza, vodka eza, boke eza, et le retour aux Oluka eza awao. Öl, Bacardi Breezers, Smirnoff Ice, tequila, massa vodka, whisky, konjak, allt ni vill ha. Billiga priser kommer det säkerligen vara. Så välkomna till eventhuset, så ses vi snart. Les peuples africains, les Congolais, les Sénégalais, les Ivoiriens, Tanzaniens. Bonjour encore Tozana en exclusivité Tozana Katia Club Biso na biso balobi le 4 octobre eko beba mabe à Stockholm. Donc Tozana Katia Club Biso na biso tu es ko ba DJ tu es ko ba petit barubina les 4 donc ko la somme Eric sans plus tarder to matakuna to ba DJ ba petit programme on va mettre ce programme pour la soirée le 4 octobre hein balobi de Congo c'est qu'on a pointe et loko ya makasi na pointe hein donc ça la collaboration venant à Maurice Premier to bosser fort hein invitation à Club Biso na biso de Kaskito daninge ya sangisi mokili daninga sangisi bana Stockholm donc on y est le 4 octobre hein donc ça va DJ hein tout ça staff mobimba ba ko pesa maso de Eric photo do bon na donc c'est bon Kufa balobi Stockholm mobimba to ya kotia na CA de Congo c'est kana pointe et loko makasi na pointe vient na Maurice Premier tanenge Club Biso na biso et ko solo là hein na mpanzi na ngai na liboko na ngai mwana mbali DJ Balele hein balobi mwana oyo aina moto ya mabe déjà place ya plus de 600 personnes mwana obin sabat non pesa ka micro rapidement a confirmer kaka hein le 4 octobre c'est ko la ndenge nini ya balobi pour tout le monde ka faille ya moto ko la le 4 Balele ouais bonjour mais namonyo ye awa place VIP boy ba te belé boy expliquer nan ba Orlando présence na yo ici ko ezani te toyeka boulot hein boulot comme te sengi to comme ba koto banini wa donc boulot ra Balé namoni mais ozana maîtrise pour namoni les 4 maîtrise za les 4 maîtrise ya public to moni ozana maîtrise pourquoi te yo yebit biso lo baloba trop te boulot nde fo lo ba wa tant de ya fo boulot ra banini donc toza pour la boulot ra DJ Balele bon message rapidement ba yebio ba masana yo ba les 4 awa pesa message rapidement vana zone de kona pe awa na libona mobali te message zaka ke bon na biso yangoti biso na biso bozala zala les 4 ko yinda mabe donc talara DJ Balele
Parfi papa na Delphine bon na biso yango tozala Fabrice Ndala bon na biso yango donc oyo robina te jour wana na tiki boulot obengisi Masano Anderson Faya kuchana se awa le 4 oyo robina te jour wana donc na tiki masolo ser nanga Nadine yo yebi ko oyo robina te jour wana masolo sile na tiki. Donc merci na kusungolo dia balele parce que boski zinga muke pona na kacha show na uzo sunde kuna ngai ndeko na biso pe ya congolais azar mais na kutuna ye ba question na suédois mais kama ko bingisa batuka na langue pour la tatona sto comme langue beta magana ninga mukete mais ko bingisa ka ba DJ bozomo na matos ya nyambo bozomo na métallique awa ba le 4 octobre mdako kufa Stockholm na C toujours Congo asika site o esala masuluka na mboka o na tuna ndeko na ba question rapidement awa et après ça un message rapidement. Chena. Hello. Quand on dit de folk pour Bisona Biso quand c'est pour folk. Exakt. Den 4 oktober har vi klubb här, Västberga, Bisona Biso. För 2 år sedan hade vi klubb Bisona Biso, mycket folk, hur skönt som helst. Så att jag hoppas att den här gången också att det kommer, om inte lika mycket, ännu flera. Vi kommer köra allt från hiphop, dancehall, African beats, you name it, reggae, reggaeton, allting. Vi börjar tidigt, vi slutar sent. Se till att inte missa det. Lyrek. Okej, sätt bara vilken tid börjar det? Jag kommer börja köra klockan 9, så att sen har jag 2 timmar framför mig. Klubben kommer börja... Exakt, ni hörde det. Klubben börjar 9 till 3, så se till att inte missa det. Bjud alla era vänner, alla ni kan tänka er. Bisona Biso, we're going down. Yes man, Bisona Biso, we're going down. Boyo qui message en Bisona Biso, balobi de 21h à 3h. DJ, balobi potara DJ vraiment, DJ Bogara Nyama, alobi. Les 4 moutons qui m'attaient de 21h à 3h et qu'on y a ma bé, Stockholm bimba tous awa et tous appels sont des danseurs super DJ mususu, et aux États-Unis mais à betara moi anglais rapidement, tous voyez pas ça un message pour ma solo donc pour le bizarre comme il y a fire, tu sa moto, DJ Balele à solo li, moi na muki aller belé, au boya ça chez vous. Donc nous avons masse na DJ aux États-Unis, to bet en English, my friend. Come to something about Bisona Biso. Hey. Hello, my friend. Your name? Dennis. Soke Dennis. Okay, Dennis. What you have to say about this day, the 40 October? What you have to say about people from Stockholm? They're gonna see you on this website, Congo Esika, and the local makasi.com. What you have to say about people? It's gonna be a good party. It's a good location, nice place. Yes, I see. The place is very hot. I see. Yeah. I like the settings and the surroundings. So you're gonna play reggae? Which music you have to play on this day? Say to people because they are waiting. I'm gonna be playing soca, Caribbean carnival music, and I'm going to be playing Afrobeats, modern Afrobeats. Oh, thank you very much. And what you have to say about people this day, girls, guys, swag people? What you have to say? Your last message. Dress to impress, and be here. So everybody have to come to Swag because I see the party is very big. I think so. Maybe we get 800 people here. So what you have to say about that? Yeah, that would be nice. It's a very good. I've seen the equipment here. It's very, very good. So I'm looking forward to playing on this date. Okay, thank you my friend and welcome. Donc quand on est à la Rick Photo, na c'est toujours ba DJ, ba nyati, ba des casquito fire, ba lobby casquito. Yemutu wasangisi batu wawa des casquito azo bete no live faut ça avant goût pour ba lobby le 4 octobre mutako kufa na c'est toujours des casquito bon on ka playback des cas anyati kaka masolo donc mingi Congo Esika mingi eloko makasi.com des cas yaka rapidement yako zo petit nyatela na stoko ba sentir masolo zo Dieu m'a sauvé yo Dieu m'a aidé Dieu m'a sauvé yo Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé, allez Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé, Bachalou, Badogi, le 4, bon ça ngate pour le 4 octobre, balobi ça mystique quoi. Donc balobi ça casquito, mukonzi ya bajani tout ya Scandinavie, y compris Norvège, y compris Danemark, y compris Stockholm et puis Yevle quoi, ouais.
budia mama yo. Hudia budia mama yo mama yo mama yo. Hudia budia mama yo. Hudia mama yo. Hudia budia mama yo. Hudia budia mama yo. Et les 4 balobi za mystique. Donc yemoko balobi maître Abedi Makambo nakati ya point nakati ya club abiso na biso. Namoni sou petit nanga na Yevle Meda Medino. Balobi toujours chaud. On comprend? Et puis na sima namoni Fabrice Sente. Balobi za Rohinda quoi. Bana Stockholm. Michel Cabo l'international. Toujours et pour toujours. Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé maman, Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé, allez Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé, un colo, et ce qu'on s'en les 4, balobi DJ Balele, DJ Mwana Mukema za mystique, taba petito ya VIP ba wosala jou wana les 4, ba fiyo ba wosala quoi, donc balobi ce qu'on s'angi, eza logola, ozangi lola quoi. Balobi mikolo nana système donc ya tata ya musique. Va être Victoria. Prota om biso na biso 4 oktober. Alla måste komma till Bisso Bisso 4 oktober. Vi ska festa hela natten. Va être Nicole. Prota om biso na biso le 4 oktober va petit au bana Skandinavie. Man måste vara här den 4 oktober annars missar man något. Måste vara här den 4 oktober annars missar man något fett. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aidé, allez Dieu m'a sauvé maman, Dieu m'a aidé, allez Yakawa, les 4, ouais, va être nous. Camilla. Balobi yemoko, Aga Armani, ma petite ya Felande, donc bozala na pointe quoi, donc les amis mystiques. Yokanga chérie bien, Yokanga petite bien, Yaka, Yokanga tifa bien, Yaka, Yokanga chérie bien, Yaka, Yokanga joya bien, Yaka, Yokanga petite bien. Yuso nyonso tout okutana le 4 octobre. Balobi le 4 octobre mutaki maté na 7 jours balobi de Kaskito fire Fabrice Sente nyata kuna Fabrice nyata kuna to pesa bana sta comme lengi teka yalfon suna ya Nzambe David Mukano sampera catalogue Papa Abedi Makambo respect le maestro balobi ba petit ba sololi tous vibrer pendant le 4 octobre balobi fire Fabrice Sente mais non Fabrice Sente na bina tonini HD Bilili Eric Maurice Premier balobi les 4 mutaki maté fire sur fire Fabrice Bini Sabana c'est comme Fabrice Sente et des casquito et des casses Guillaume Melonga balobi les 4 mutaki maté triple roi Yambo to Bini Sabino les 4 balobi les 4 Robin Sabino rapidement les 4 indi quoi vena ngai Shimoto quoi kozanga te Yannick Mazizila Alex Mazizila et puis namoni lisusu René Makondele et puis namoni lisusu maître Abedi Makambo donc maître solo quoi on comprend ouais na poiti na zusu na ngana bosana yemoko Grâce Mbizi la sexy les 4 donc bozanga te quoi les amis mystiques sauvé Congo ya sikaye balobi Congo ya sikaye Nansé Congo ya sikaye dans Sabora Congo ya sika toza la show il faut là Eza show balobi Fabrice Sente nyata bao Fabrice nyata allez nyata de casse nyata
Nyata, tozo vibré, balobi les 4 fire, eh Fabrice, Mobala Pembe, Hachidi Bilili, Eric Photo, Maurice Premier, Nassé toujours. Oden Linda na Paris, et la Katakinga Poutine, Talabane Baoningana, Balobi Congo ya Sika, et Loka Makasi, Balobi Moto, Fire, les 4. Stéphanie Miselala, Lilan Mondeka, Fabrice Mobala Pembe, Fabrice synthétiseur, Nyata Kuna, Nyata. Ouais. Hachidi Bilili, Eric Photo, balobi de Kaskito, tout ça sera playback pour sentir moto, hein? Tu comme Souka, Fabrice, bête à Souka donc, c'est bon. Kiti yangoana en cuir, hein, oye ya papa bedi makambo VIP toujours. Bato kovanda vanda esika oyo. Boucher aux alapuna dans les solo ya nyama, hein, des casques casquito. Après c'est dans Stockholm, Valère, Eric Zola en moma solo. Tous va guichet, tous va guichet. Tous va guichet. Tout bien guichet, tout bien guichet. Eh, tous va guichet. Eric Billy, tout bien guichet. La guichet tata, tu la guichet. Bota la show vraiment. Boki yango paye mais awa. Balobi guichet yango, hein? Mère mutoteka, tala mère mutoteka, hein? Tala mère mutoservi bat, mère mukolo mais eko solo là. Deka to si monsieur Suka. Eric, solo garde-robe. Awa ya teke oye, obo sonne lamba awa, hein? Oye garde-robe yango wana.
j'arrête yango wana mama balobi eza mystique boki basombaka wapi boki omapeyaka awa kwa zwana place ozwango bien quoi eza mystique quoi soko ozangi awa wa bon okotika lifelo po choix eza te quoi moto ya triple balobi na de casque to fire mutako kufa les 4 message rapidement kuya on peut sema kitu kuya na to beta soeli na masa moko masa ya Tanzanie azonyata après sema message nae les 4 po ko beba mabe balobi masola swag masola kila blako makila staff de ça Dina Gundugu Dina kunani Panchito del Machine baby mama Panchito del Machine baby les 4 mtu takufa hapa itisha batu bote juu Kiswahili ni lugha inaongewa Afrika mzima batu ba Tanzania batu yote ita batu les 4 gisi gaungi takuwa hapa batu batakuwa hapa sana kisema kitu batakufuata pale ku Kongo ya sika batu batakufuata sema batu ya Kongo watu wa Tanzania watu wa Kenya watu wa Burundi, Rwanda, Zimbabwe, South Africa, Afrika nzima. Mnajua, banajua. Tarehe 4 mwezi wa 10 nyumbani, unyamani, parini. Kama utakuja kupari na watu, njoo kwa wanyama baby. Kaskito ndio mwenyewe. Kaskito mwenyewe the boss, Kaskito the young boss. Kwa hiyo klabu inaitwa Biso na Biso, tarehe 4 mwezi wa 10. Karibuni sana ndugu zangu, rafiki zangu. Tunawamisi sana man. Yo, this is Black on Black, you know what it is, baby. Panchenga. Yes, check man, welcome. Eric Photo, merci. Na c'est toujours besoin de nous Tanzanie. Après c'est un message naie. Merci Eric Photo, merci les boss Maurice Premier, Vena Biso à Kati, tout ça ma solo et tout Kati ma solo na Biso. Merci encore, on est ensemble. Check na filmé. Fire. Tokomi presque na suka ya masolo tozokaka interview moko na moko bapesa message ndenge les 4 ko beba balobi na c'est toujours oloka ikasha kotaka mingi na Kongo asika oloka ikasha kotaka mingi loko makasi.com Vena Maurice Premier les boss de Kokao. My friend, what you have to say about Biso na Biso the night, what you have to say about that? Yo, the 4th of August the 4th of October at Biso na Biso. Guess what? Kaskitas live, the Works live, Soca Dennis live, DJ Machiavelli live. It's gonna be sick and I'm DJ Balele also live. Who? DJ Balele. See it there? And Sickening from Jamaica live alongside yo na moni VIP boy yo plein na biso ya Congo pesa na message ba massa kila blako ba massa ya staff des stars mons ba ya pesa message rapidement massa na ba Holanda. Na pesa ba on so bonjour. Baebi ma solo ezave ma vrai toi Biso na Biso yinda mabe mais mbote rapidement toi mbote rapidement mbote bino nyonso bino boye ma solo biso to loba so mingi te mikoloka to loba ka mekamo ya Biso na Biso eza awa Biso na Biso ko yinda Stockholm nyonso bazoya bo comprendre wala eza ma solo na Biso na Biso to pesi bino nyonso ba mbote kaka. Donc merci teka Alphonse Soude ya Nzambe teka Alphonse Soude balobi tia Kaskito maboko bolo makambo yo eza moto c'est ba kwa kadiaka elakata kinga Poutine quand saka masolo. Merci dans un petit msusu thank you my friend, so thank you my take care yo yebi masolo, donc c'est bon tozo petit msusu ya anyataka rapidement to clôturer masolo quoi, donc c'est bon. Club Biso na Biso, donc vite Samas. Venez nombreux, les Ivoiriens, Camerounais, Ougandais, Tanzaniens, Congolais, surtout les Congolais, venez nombreux, donc ça c'est l'événement de l'année. Club Biso na Biso de retour en force avec Kaskito Ngongo, donc faut pas rater ça. Soyez nombreux tous ensemble avec Triple B, les journalistes sur place et tous les staff, Fabrice, Sébastien, Zunzu, donc toujours la pointe. Comme Monga, Alioupa, Bitaxa Mamnihad, African Community Sweden, comme on va dire aussi. Donc, that be nice, Afrobeat, dancehall, raga, bongo flavor, all things, soyez les vibes. Donc, omnividence à Tipeee Square, Eddie Kenzo, Alioupa, Afrobeats, Dédé, son nommé est plus comme Peace, KB.